26 wa shampiyona y'u Rwanda. Rayon Sport yasubiye ku mwanya wa mbere n'amanota 56 ahirusha APR FC ya kabiri nota rimwe ahifite 55, ahubwo Fitina Ombolenga ashobora kuba yitanguranwe kugira ngo adahabwa ibihano, dore ko rwose ari umwe mu bakinnyi bakekwaho bavuga ko yasoye amabanga y'uburyo ikipe yari yapanzwe ku mukino wayo na APR FC. Murakoze cyane kandi tubasaba ko mwakomeza gukora subscribe ndetse mugakora comment na share kugira ngo ibiganiro bya radio televiziyo Umukino TV bikomeze bigere ku bakunzi. Twizera neza ko mubikora kuko ntabwo byabatera ikirungurira cyangwa bitume murwara ascaris. Imana izibarinde. Ciao ciao. $1,000. Ciao ciao. Inshuti bavandimwe mukomeje gukurikira radio televiziyo Umukino TV. Uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino yagiye acaracara ku binyamakuru byandikirwa hano mu Rwanda. Mwategure kandi mugiye kugezwaho na $1,000. Nkuko bimeze rero, amakuru acaracara ku kinyamakuru Kigali Today y'imikino. Inkuru ya mbere tugezeho nuko Kiyovu Sport itsinze AS Kigali ikomeza gusiga izimanuka. Byagenze gute rero? Nkuko ikinyamakuru Kigali Today kibyandika, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze AS Kigali FC igitego kimwe ku busa mu mukino w'umunsi wa 27 wa shampiyona, ifata umwanya wa 8 ku rutonde rw'agateganyo mu gihe habura imikino 3 ngo shampiyona ya 2024 2025 irangire. Uyu mukino wabimburiye indi yose yo ku munsi wa 27 wabereye kuri stade ya Kigali Pele Stadium kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 9 Gicurasi 2025, aho hari hahanzwe amaso Kiyovu Sport yagarutse mu isura nshya kuva imikino yo kwishyura yatangira. Ku munota wa 16 Kiyovu Sport yabonye uburyo bw'igitego bukomeye ku mupira Uwineza René yarazamukanye asigarwa Buhihi Placide na Onyabor Franklin mu rubuga rw'amahina rwa AS Kigali. Icyakora ananirwa kuwurenza umunyezamu Hakizimana Adolphe mbere yuko Mutunzi Darcy na Niyo David bongezamo, ariko bikaba iby'ubusa. Umupira ukanga ukajya mwizamu, ariko bikaba iby'ubusa, umupira ukanga kujya mwiza. Amahirwe akomeye ya mbere ku ruhande rwa AS Kigali yabonetse ku munota wa 26 ubwo Umurundi Shabani Hussein Chabalala yazamukanaga umupira ku ruhande rw'ibumoso awushyikiriza Uwiduhaye Saidi Abubakar wenyine mu rubuga rw'amahina, gusa umunyezamu Nzeye Rwanda Jimmy Jihadi awohereza muri corner itabyaye umusaruro. Habura umunota umwe ngo igice cya mbere cy'umukino kirangire, Sheriff Bayo yafunguriye Kiyovu Sport amazamu nyuma yo guhererekanya neza na Uwineza René, maze uyu munyasenegal anyura muri humye bamyugariro ashyira umupira mu izamu. Iki gice umusifuzi Ngabonziza Jean Paul akirangiza ari igitego kimwe ku busa. Umutozi Shaban Barushimana wa AS Kigali yatangiranye impinduka igice cya kabiri zasize abakinnyi batatu barimo Shimimana Tarsis, Ishimwe Swaleh na Shabani Hussein Chabalala basimbuwe na Bukuru Christophe, Nkubana Marke na Rudasingwa Prince, bituma iyi kipe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali igabanya imbaraga n'umuvuduko by'abakinnyi ba Kiyovu biganjemo abakiri bato. Nubwo AS Kigali yifuzaga gushimangira umwanya wa gatatu, yakoze impinduka z'abakinnyi bose uko ari batanu, ntacyo byayifashije kuko ifirimbi ya nyuma yavuze Kiyovu Sport igifite igitego cyayo kimwe ku busa itahanye intsinzi yatumye ihita ifata umwanya wa 8 muri shampiyona, iwambuye Gasogi United by'agateganyo aho yujuje amanota 38, ikaba irusha ikipe ya Marine FC
ya manota 15 arindwi ikarusha Vision FC 18 zombi ziri mu murongo utukura nubwo zitarakina umukino w'umunsi wa 27. ubwo rero abafana ba Kiyovu bakaba bihutiye kujya mu marangi bisomera ka TV na katangawize karimo na kashubiri kugira ngo bakomeze kwishimira intsinzi. Indi nkuru rero Kigali Today yanditse ku itariki ya 8 ni Rayon Sport itsinze Rutsiro FC yisubiza umwanya wa mbere. Uwo n'umukino wabayije ku itariki ya 8. Inkuru yose irambuye rero bavandimwe kurikira radio televiziyo Umukino TV, reka nayo tuyimanuke turebe iki umwanditsi nawe yabivugagaho. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze Rutsiro FC bitego 2-0 mu mukino w'umunsi wa 26 wa shampiyona wabereye kuri stade ya Kigali Pele Stadium kuri uyu wa kane, yisubiza umwanya wa mbere wari warayeho APR FC ku rutonde rw'agateganyo. Rayon Sport yaje ifite ubutumwa bwo kwisubiza umwanya wa mbere yaraye yambuwe na mukeba wayo APR FC by'agateganyo. Yari yakoze imihinduka enye mu bakinnyi basanzwe babanza mu kibuga, zasize Banshimiyimana bombi Fabrice na Emmanuel Serumogo Ali na Rukundo Abdulrahman babona umwanya. Mbere yuko amasegonda aba 40 y'umukino, umunyakameruni Aziz Bassane Kulanya yafunguye amazamu nyuma yo kwakira umupira mwiza cyane wa Ndayishimiye Richard yanyujije hagati y'abamyugariro ba Rutsiro FC, maze uyu musore witwaye neza umukino wose muri rusange nawe ntiyamutenguha atsinda igitego cya mbere. Nyuma yo gutsindwa igitego, Rutsiro FC yatangiye kubaka uburyo bw'ibitego bushingiye ku guhererekanya umupira binyuze cyane muri Ndabitezimana Hazale, Kwizera Bahati Emilie, Mumbere Mbusa Jeremy, Kwizera Eric na Habimana Yves. Icyakora bakananirwa gutera mwizamu ryari ririnzwe n'umurundi Ndikuriyo Patient, maze umusifuzi Twagirumukiza Abdul yanzura igice cya mbere Rayon Sport iyoboje igitego 1-0. Mu gice cya kabiri amakipe yombi yinjijemo bamwe mu bakinnyi bayo beza nkaho Niyonzima Olivier Sefu na Bugingo Hakim binjiyemo basimbura Shimiyimana Fabrice na Biramahire Abedi. Ku ruhande rwa Rayon Sport impinduka zongereye imbaraga kuri ikipe yasabwaga igitego cya kabiri ngo yizere intsinzi n'umwanya wa mbere. Rukundo Abdulrahman yatsindiye Rayon Sport igitego cya kabiri kuri penalty yabonetse ku ikosa ryakorewe Ishimwe Fiston, nubwo n'umunyezamu Itangishatse Jean Paul yari yakurikiye umupira ku munota wa 74 w'umukino. Nyuma y'uyu mukino wasozaga indi yose yo ku munsi wa 26 wa shampiyona y'u Rwanda, Rayon Sport yasubiye ku mwanya wa mbere na munota 56 ahirusha APR FC ya kabiri nota rimwe ahifite 55. Ni mu gihe Rutsiro FC yagumye ku mwanya wa gatanu na munota 37. Bavandimwe rero ku munsi w'ejo Rayon Sport ikabiri yaraye kuri uwo mwanya wa mbere, ariko mukamwumvishe ko uyu munsi APR FC ariyo iraye ku mwanya wa mbere. Bavandimwe rero akaba ari incamake y'amakuru twari tubateguriye ku bijyanye n'imikino yo muri shampiyona. Murakoze cyane kandi tubasaba ko mwakomeza gukora subscribe ndetse mugakora comment na share kugira ngo ibiganiro bya radio televiziyo Umukino TV bikomeze bigere ku bakunzi bayo. Twizera neza ko mubikora kuko ntabwo byabatera ikirungurira cyangwa bitume murwara ascaris. Imana izibarinde. Nanone kandi indi nkuru dusanga ku kinyamakuru ni AS Muhanga igarutse mu cyiciro cya mbere, Gicumbi FC izamukana igikombe.
inkuru irambuye rero kuri uyu wa gatatu hasoje shampiyona y'icyiciro cya kabiri 2024-2025 hakinwa imikino y'umunsi wa gatandatu wa Kamarampaka wasize AS Muhanga igarutse mu cyiciro cya mbere itsinze La Jeunesse 2-1 mu gihe Gicumbi FC yatsinze Etoile de l'Est 2-0 hazamukana igikombe. Ni imikino yombi yatangiriye ku isaha imwe ya saa 9 zuzuye aho AS Muhanga yagiye gukina ari iya kabiri n'amanota 7 isabwa gutsinda ikazamuka mu cyiciro cya mbere nyuma y'imyaka 4 yakiriye La Jeunesse yari iya 4 n'amanota 5 mu gihe Gicumbi FC yari iya mbere n'amanota 9 yo yari yasuye Etoile de l'Est yari iya 3 nayo n'amanota 5. Mu karere ka Muhanga igice cya mbere cyarangiye AS Muhanga yafunguye amazamu ku munota 14 itsindiwe na Kalisa Jamil, inganya na La Jeunesse yishyuriwe na Rwazigama Akibaru ku munota wa 38. Mu karere ka Ngoma Gicumbi FC yashakaga gutwara igikombe nayo yabonye igitego hakiri kare gitsinzwe na Peter abari nacyo kirangiza igice cya mbere ari 1-0. Nyuma y'iki gice ikipe ya AS Muhanga yari mu cyiciro cya mbere kuko yari ifite amanota 8, Etoile de l'Est ifite 5, naho Gicumbi FC yo yari yaramaze kuzamuka ifite igikombe cyayo. Aya makipe mu gice cya kabiri yatsinzemo ibitego 2, aho AS Muhanga ku munota 72 yatsindiwe na Harerimana Jean Claude Kamoso igasoza umukino itsinze La Jeunesse 2-1, naho Gicumbi FC itsinze Etoile de l'Est ibitego 2-0. Gicumbi FC yazamutse mu cyiciro cya mbere yaherukagamo 2022 ifite amanota 12 ayigiriye ya mbere igatwara igikombe cy'icyiciro cya kabiri 2024-2025 na miliyoni 8, mu gihe AS Muhanga yaherukaga mu cyiciro cya mbere 2021 yazamutse ari ya kabiri n'amanota 10 igahabwa miliyoni 5, naho Etoile de l'Est ya 3 n'amanota 5 ihabwa miliyoni 2. Indi nkuru nanone dusanga no ku kinyamakuru Kigali Today ni iya Fitina Ombolenga. Fitina Ombolenga ngo bimeze bite? Reka turebe inkuru nayo ukwayo uko imeze. Turebe inkuru ya Fitina Ombolenga. Fitina Ombolenga aravungo bimeze gute? Ngo Fitina Ombolenga yasabye gutandukana Rayon Sport kubera kudahembwa. Nyamara wasanga atari cyo kibazo, ahubwo ari uko yavumbuwe mu batanze amakuru mu mukino wa Rayon Sport na APR, nk'uko amakuru agenda abivuga. None akaba ashobora kuba yikuye mu isoni we akabasaba ko batandukana kandi ari uko yavumbuweho. Mbese ukabona ko ari gukimbira kwanga guhabwa ibihano n'ikipe, ahubwo agahitamo ko yasohoka hakiri kare. Ubwo ni ubusesenguzi bwanjye mbere yuko nsoma inkuru irambuye ukwayo. Myugariro w'iburyo wa Rayon Sport Fitina Ombolenga yasabye gutandukana n'iyi kipe kubera impamvu zirimo kudahembwa ku gihe. Ibi bikubiye mu ibaruwa yandikiye ubuyobozi bwa Rayon Sport kuwa 6 Gicurasi 2025, aho yavuze ko kuba atari guhabwa amafaranga yose yasinyiye ubwo yagurwaga biri mu mpamvu zituma yifuza gusesa amasezerano ye. Indi mpamvu kandi uyu musore yagaragaje ni ukuba adahemberwa ku gihe, dore ko kugeza ubu abakinnyi baberewemo ibirarane by'amezi 2 ari byo Werurwe na Mata 2025. Fitina Ombolenga yasinyiye Rayon Sport mu mpeshyi ya 2024 amasezerano y'imyaka 2 avuye mu ikipe ya PRFC. Gusa muri iyi minsi ya nyuma ya shampiyona akaba atari kubona umwanya wo gukina muri iyi kipe kubera urwego ruri hasi. Uretse umushahara baberewemo na Rayon Sport, uyu kimwe n'abandi bakinnyi batandukanye baberewemo amwe mu mafaranga basinyiye ubwo bagurwaga mu bihe bitandukanye. Ibaruwa rero tukaba tuyisanga hano ivuga ati: bwana muyobozi wa Rayon Sport team, impamvu gusesa amasezerano. Bwana muyobozi, mbandikiye ibaruwa ngira ngo dusesa amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport kubwumvikane kubera ko mutubahirije ibikubiye muri kontra, harimo kutampa recruitment yanjye yasigaye
no kutampembera ku gihe. Monsieur Twagirayezu Tade, ndabashimiye uburyo mubyakiriye, murakoze. Ombolenga Fitina akaba ari we wasinye. Ni kuri iyo mpamvu rero ngewe ngize icyo nongeraho kuri iyi baruwa, ahubwo Fitina Ombolenga ashobora kuba yitanguranwe kugira ngo adahabwa ibihano, dore ko rwose ari umwe mu bakinnyi bakekwaho bavuga ko yasoye amabanga y'uburyo ikipe yari yapanzwe ku mukino wayo na APR FC, akaba rero ashobora kuba yayitanguranwe kugira ngo ikipe idashobora kumufatira ibihano cyangwa se ikaba yanamwirukana, ahubwo ndetse bikaba binavugwa ko uyu Fitina Ombolenga APR FC ishobora kongera kumugarura muri iyo ekipe yahoze akinira kubw'igikorwa cyiza cyayiheje igikombe cy'amahoro yaba yarayihaye. Bavandimwe rero, mukomeje gukurikirana Radio Umukino TV. Iyi ni incamake y'amakuru yagiye acaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano mu mujyi wa Kigali, mwagezwagaho na Alias $1000. Ciao ciao, subscribe, comment ndetse na share muri benshi kugira ngo ibi biganiro bikomeze kutugeraho. Murakoze cyane, ndabakunda we.